Khuleka esilweni samabandla bayede kwindlu lamithi yamakhosi edla kwezinde ihlahla. Umntwana waseyibindini lona. Nina besilo siyazi sonke ukuthi inyanga lekaJuni njengoba kuyinyanga yentsha, inyanga futhi ekuyaye kwenziwe ngawo umkhuleko wakwaCeza eNdlunkulu. Siyawazi-ke nomlando wakhona ukuthi wavelaphi, kodwa ngokukhulu ukuyithoba nangokukhulu ukuxolisa kunesimo esesenze ukuthi awuhlehle lo mkhosi lomkhuleko lizobuye limemezelwe usuku ozoba ngalo, ngoba u-IEC laba bezokhetho bafike ngonyameni banxusa ukuba bazethule futhi kube khona ukubambisana. Nale date-ke isho khona ukubambisana ukuthi silo siyafisa ukuthi zonke izakhamuzi zihambe ziyobhalisela ukuvota, laba bangakaze babhalise kodwa laba sebabhalisa bahambe futhi bayoyihlola ukuthi kusame ngakho yini. Sixolise kakhulu nabeqhawe, sixolise nabesilo. Umkhuleko uyahlehla kodwa kuzomenyezelwa amaduze ukuthi uzoba nini. Ngiyathokoza.